Kokrishala 12 Takarjola Mondol ni Shak Tharmung bai Khlaijak mani Kaisa Luku Kuthum Pandawa JudaJuda Thwngkwrwng Bodol ni Yakarwi 9 Familyni 37 voters Romkha BJP Bodol ni Bana ya phare porongno lamjak sogaina harka Takarjola Mondol Asukfang Nirmal Dev Burma Tangphang Yakchu Rajesh Dev Burma te State BJP ni Tangphang Yakchu Bipin Dev Burma Chini District President Bodol District Vice President Kadal Asukfang Nirmal Dev Burma na Boramya Formani Bisingtwi Kokrishala 12 Takarjolani Shak Tharmung bai Jompuijola Amseni Kaisa Thwngkwrwng Khlaijaka Yuba Sonmelon Aboni aglo chengjaka Kaisa Koklam Panda Apanda wo CPIM te Congress Bodol Yakarwi 9 Familyni 37 voters Romkha BJP Bodol ni Bana ya phore borokno lamjak sogoina harkha Takarjola Mondol Asukfang Nirmal Dev Burma Tangphang Yakchu Rajesh Dev Burma te State BJP ni Tangphang Yakchu Bipin Dev Burma Aboni aglo ashala bahaike Bodol sakangai tlangnai abona ti koksaka Yuba Morcha ni Mondol Asukfang Nirmal Dev Burma Chini Takarjola Mondol Committee ni Yuba Morcha ni team no belai ke hambai khabai ojagabo जों जुदि सानानै थांगांका सिनि मोहायके जों पान्दा दिनै सिनि तागारला विधानसभा बा तागारला मण्डल कमिटिनि बिसिङाव बा तागारला मण्डलनि बिसिङाव जों लुबैनाय बेलाय खातम थबो Asal ni Kokthum Pandawa kabang kugluk korokno fayeman jakmani mokolok laika. Bureau Report Chini Khorang.